Yangbiriba Punamapu, Sharatchandra Saman Impact News Gi, Manung Taram Loksare. Election 2019 Laksalakpa, Impact News Gi, Studio Impact News Gi, Manung Hunasu turning into Election Center, Hybadunia, Lunansiki topics. So, Poll 2019 Karambaga Ronan Hakandangasi Amisa, BJP Gi, National President Lamba, Wangzingi, Kondo Pupi Grounda, Aduga Public Daily Address to Wiramba, Swaita Karikari Hidamba. The Wiki Congress Karabudi Congress in Matan Karadi Habirame, Aduga Puna Yankanda Karikari Legre, which the Congress manifesto released over Aduga BJP issue manifesto, La Ibatang Nipanda election manifesto released only Habagi, likely to release BJP2 likely to release its election manifesto 2019 on 8th of this month. Lona Nasigi Matang Maroina election manifesto sing as MSI visit the Karingang Biramba, so I see Kupna Kanajana Kotanjani, Lon Lincoln guessing the I get Tinton Pambiti, Jyotin Yaikhom, Vice President, BJP Manipur Pradesh, Luna, Convener, Media Shell, BJP Manipur Pradesh, Yana Tamus, the Mutaramokari, Tamus in ordering him, Sotinkumar, Secretary, CPI Manipur State Council, Tamus Sotinkumar, Ramnoksari, Tamus Sotinkumar, Oida, and he at the Paminajari, Hemochandra, Vice President, MPCC, Aduga, spokesperson, Manipur Pradesh Congress Committee, Tamus and Ramnoksari, Tamus Tanjasi. I don't want to game to Dingasha Misha Lamba around Pung Amaga Helakpa, Amakai Helakpa, Dwydeni, Mana public can see one number, see public speech Kodom ground. So I say, Marina, Karikari Paikalakpa, Duga, Karikari Torupuya, Hibagi Swice D, Amsen Hanakan, the Katang Horen Konum, Lasuta, Marina, Congress Putikan and Angami, Tamon and say lap, young Vidambay, in Kamadu, Vidamusay, Udragana Hidam Basemarina. Mamang Sarkar say, Ching Tam Karising say, Kogi, Nushina Basili having a way like some Torme. Tamolo Tabi and Halikamai to winning guess. I now said that I be with Yama Chumbani. The saying the mug, I Congress Party spokesman who is about Congress Party, worker or is a Ragasu. Nasigi, BJP President Laga, Nanga Doriba, Magna public, I mean, Quirelium address to Doriba outer, Quigi. Lok Sabha seat ki Kodom Pokpi the Nanga do say it saying now. I how the Hanadi prepared to Gai Pazana Tazi. Each and every word I listened to him. Aduga Tazi Habiti Kadino National President Lagas in the higher Gadori say, Koyamna election in Naxal Pasida Kogi debate, my own Taunari Koi. As a Honda Bani democratic and on the Koi Masigi healthy tradition of money. Adu I know some Tazak Pada. Labayam Tininga in Hining. Labayam Tininga, the Amna Ikaining highway because Nasi si one of the shortest speech ni Magna Kodom Pokpita Lama Ngangami Basi, Oi Matam later Bani Highway Mama Kumbilak spokesperson. Adu Yamna ID Bharot ki oina Tamambawa Adugi Kitan Tedok Charaga Kogi Manipur ki context notice ki context notice ki wasu Kara Nathina Tamazi Bharot ki wa Yamangvi the main notice ki su Ma Palam de Adu Manipur ki Matanga Manipur lakpa akoi meeting address to matamda by and far akoi the Manipur gi issue amata madu oiba ngasida burning oiriba koina maithakta leidana koina chaktana leiriba Manipur gi prajana BJP da yengiba moina kari to kadoino haiba moina Amit Shah lakpa matamda kari policy hairakadoribno hoi akoi Congress ne koi opposition leiri akoi na sumoibu politically akoi na corner tono honari adwaida CAB gi matangda hairasi Marang impact ki da koi now sadat na anchor to be dunia koi yam kana debate taunari adi AFSA Armed Forces Special Power Act matang da natraga ngasi Manipur da unemployed oi youth mayams ki matang da akoi employment pin na wagi matang da adi social justice ki matang da natraga Manipur da akoi gi sothariba akoi gi state asida fiscal deficit leiraba akoi gi financial akoi gi dial states leiraba sida BJP ki government asina adal kari umar sarkar pairak taragadi Manipur ki damakta employment generate tawna ba naharong gi damakta nupi sing gi damakta halaman sing damakta haina Manipur da quantum yamna clear oiba Manipur da ahongba ama porakpa yabagi mami gi wa amatta ngangam de ngasi Amit Shah that means aduna takpati mo insensitive hanadagi oyena koina haijabado ngasi Amit Shah gi speech no proof tawe out of the 35 minutes is less than 40 minutes ni mana ngangi bado adusu tangkhayam di translator gi translation tawna tangkhayam du mange translation tawda su yaw pone koi lon khangna nga tani ko na dugi system pinaba yawni adubu translation tawdu tangkhayam su mange adu minute less than 20 minutes to the hoi 20 minutes to ngangbi ro 20 minutes to
अद भारत की करी मैम पुलवामा करी करी मैम गांगना लेनरब वारी मैम हन हन गांगे मणिपुर की अखोई थमोद थुक लाव ए अमित शाह लाबदी हंदी बीजेपी हाईरमेना ममी उदबसे टू माई माइंड बीजेपी हंदी कहोसी अमुक हन अखोब इंसल्ट तौबनी हंदी वी डोंट हैव एनीथिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ओके तामो सोटेन मरोना होजिकी स्पोक्सपर्सन एमपीसीसी की थंबिगरे मरोना ngasi मरोना अमित शाह की वाफम सिंह से नेशनल कंटेक्स करी वाफम सिंह स्वाइद सुम थंबिरमी नो हार्म अदुंगांग बयाई तौदो इन द कंटेक्स ऑफ मणिपुर कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन चु सन ऑफ द सोइलिना एलिस करीगुम खरदि एक्सपेक्टेशन तौरम जाने अदुबु थोइदोकपा डेवलपमेंट की करी सी तौनी हाइबगे अदुवाइदुदी थोइना ताबदी फंगिदबा माले ngasi गिसे अदुगो मरोना हौगिबा थौदोकसिंग हाइबदाय 2017 की इलेक्शन में यागी करी ब्लॉकेट की करी मतंग पनबिरमी कांग्रेस सरकार मरोना इबोबी सरकार मतमदुगी खरा हेना चैबिरमी सम हारकांदा सोफा लाइक मणिपुर की इश्यूज लाइक अखोगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की करी मतंग अफस्पा लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटेस्ट है मणिपुर की कंटेक्स येंगबदी अफस्पा से स्वाई की करी मताम तो पनबिरमदबा अदुगा निंगबदी खरे कायना कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन थंबिरकपसे तामो करी भूम पीरिंगे निंगब कायनियाय लेते मसी कइनोबो अनौब नते हाइब इशूसिंग असी सिटीजन अमेंडमेंट बिल ओरसु आर्म फोर्स पावर एक्ट ओरसु अनौब अमत नते लोइना मयाम लीरबा इशूज गातनी ngasi बीजेपी पोक्तंगे लाखरब इशूज गातनी सी मयाम सिदा यामन कनो तौनियाय लेते हुजे इलेक्शन लाखपुनी न मागी कैंडिडेट तुगी मेरिट ता अदो कैंडिडेट तुगी कनो दा तौनगदब गातनी इलेक्शन हाइबसिदी इलेक्शन जी खितंग आइरे मतम आउटर की तारीख 13 दनी इनर की तारीख 35 दनी अदोम दा लाखदा पोरमनी अदुगा प्रेसिडेंट की ngasi am chinba matam oiba अरुणाचल वांग असम अदू लोरग मणिपुर गांग त्रिपुरा चटकद मरम होइदना तो प्रेसिडेंट की अतिनब शेड्यूल मरक्तुद मणिपुर की मरमद मणिपुर लाइक हेब लोन पारगसु अखोगी लोन मैतै मयगसु मैतै लोन असिबु अखो एनकरेज तौब ओइना मयामसु फजन खंगमिननब खंगदब यारमसु भाव तामिनबदमक्ता अखोइना तेल मतमदो ट्रांसलेट तौबियु हायरगा अखोन ट्रांसलेट तौहनजबनी अदमाना पिरमेबा स्पीच टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन की मतम खरगी मागी अचीवमेंट्स मयाम लाइव चेंजेस मैम प्रजा सिंह मरक्ता नुसिनदब मैम नुसिरक्पा ठिकागी नत्रगा दुगी हाइब मैम दुगी रोमद थैदोरगा चिंग तम अनिगी नुसिनब पोरैब पोर मैम दो फजन मेंशन तरोमी मदुने हेना कनो तौनिगाय नि हेना पुनिंग थवनिगाय नि हेना लौजै खुदोंग डेवलपमेंट की करी मतंग पलमद्रसु अचीवमेंट सिंह करी सिंह पलमबदुना इवन ताबजोदिन थंबिरे से बीजेपी मणिपुर प्रदेश के वनदी नेशनल लीडर मिसान थंबिरबदो मॉडर्न इंडम हैदुनी इलेक्शन में यासदे सम हारकांदा तावन थंबे मथंग नौदोंग लाक्से तामो सोतिन आई हंजनिंगबसे इसिनाव खरसु कुइनसुम लोइनरमिन तामो CPI नि कुइनसु तामो होंदोंसु तौदबा अदो खरसु वारी सानबसे सिनाव खितंग अमु कह हेतारे इफोंग फोंग सानबैदो तामो मीगिदि हाइते मीगिदि कांग्रेस इशू बीजेपी इशू नेशनल लीडर सिंह करसिंग लाक्तन कैंपेन तौबा कांग्रेस की तामो राहुल गांधी लाखिबा गसी बीजेपी के अमित शाह लाखिबा तांग तरे स्वाइद प्राइम मिनिस्टर लाखपै वारीसु लेदि तामो CPI की तसेंगना नेशनल लीडर लाखसु स्टेट की लीडर सिंह दुम खोम याबजाला CPI कैंडिडेट से अखोई ओजानर से दुम फदी फबा इलेक्शन के आदि माइदी अखोई दुम कह हेतारे मायोक निर्बु इलेक्शन मायोक नबा तबुदु फै फैदी हाइबा दुगो भोट में आयो कन थादा बिदबगी एरिया हम सुलेरी स्वाइ से तामो नेशनल लीडर सिंह करी सिंह मरोना CPI की डॉक्टर राजा होई करी दी राजा होई करी पुसलक्रन खोम खोपगी मतंग लेगदरा नेशनल लीडर लाखपसिंग नत्रगना नेशनल लीडर लाक्टर सो CPI डू हैव द इनफ लीडर्स इन स्टेट हैविंग रिकमेंड थमिंग ताऊ कोइसी इलेक्शन कैंपेन्स मरुओइना बीजेपी नत्र कांग्रेस की तौनरिब नेचर सिदै खरा खoi होंगे ओके मरमदी हुजिकसे लुपा लाख करोड़ क्या तिंगा कांदा मी मपोट होलगा सेन्याम हैदर कांदा मी तिलेन उठपसे मसि प्रजा मियाम लोइ खंगनरे हरि अदुना खoi मरुओइना मियाम दा डायरेक्ट डोर टू डोर चला कांदा अखोय याम निथिना मियाम का कांटेक्ट तौबा स्वाइदा खoi चंगसली अदु लोइरना अखोयगी नेशनल लीडर मयाम ले अदो अखोई तारीख 8 अखोई फ्लैग होस्टिंग तौदौरी डॉक्टर नरगी फिरान सिंह कदौरी सिदा मणिपुर की दमकता सब चाना थेंगनबा अदुम नेशनल लीडर से कनानो हाइदुना मदोम द खलकांदा अखोई मरुओइबा से मयाम खंगनरे अखोई गोमरे दी राजा मार्क्सी मणिपुर की इशू मयाम से लेपाक मयाम से मई हौदर सखलबा कांदा महागना पार्लियामेंट कईद तौग्रेब मयाम सिंह मधु लोनना मणिपुर की प्रजा मियाम चप चाना खनब अदुगुम्बा अखोई लुचिंगबसिंगी मरक्ता तंगाई फदना इनवाइट तौबम थोई हाइदुना तांग 8 अखोई डॉक्टर नरगी फ्लैग होस्टिंग नुमिसमा 7 अप्रैल हयें हंचिसे तब हयें हंचिसे ओके तमा सुमाइना तौबददी अखोई से मयाम की चनबी मतुंगिना
afaba numit loinana pungpham phaba ama lepsalur brina ama oiro moro leba ko issue kaya amada khoi BJP gi ado bharat ki prime minister lakpui mai uri ado orga so khoi amna khoi ceremonial loina yam chikna ado loina haina ba matam du gi pungpham du ka helagadi khoi de kitang mayam gi thajana bi matungina madu khoi phajana honari Hey, kau sing le, tamu public rally lagi tamu. Kam do ba public rally to ko le ro akoi kam do da ra pagai myam to ga to ina stay da koi gari nungli sina da myam si pa hon na khotna adu flag hoisting si da myam gi adu so ma tong na bagi adom na na te thamoi seng na adu lakpiri ba myam madu da koi Dr. Narabu mai pak na bida mak ta mangol pir na ba som do ina khoi changseli adu sum thammi ngai da wafam se ngasi ga akhoi da pirak pa topics se boroi sum nei naram dai da ai khara thamjani ngas akhoi gi BJP gi leader bharat ki adum ba national president ma lak pais basi akhoi ya choba saman okay election oi ge oi ama tawge to ta seng har ga di akhoi miam da kai ba khara fil to bo miam gi da makta manipur gi da makta kari no khara di akhoi asa khara thanam gadra gai bisi power akhoi yam नीतीना कोई ताजा बने अदुम लाइबक थीरी दी माई भाषण जे हदोरक पदा पोचै ममन तांग पदा स्काई रॉकेटेड यौरे म तौरे हाना के कांग्रेस पेरेट के दुदा सिदी मिया पुरम खंगदर वाफम माक्तने बा हुजि कांग्रेस की मतलब तांग ब पोचै मियाम अदु अवाब मियाम सिंगसिगी वाफम मियाम सिंगसिदी हुजि की सरकार से लाप तब नमु के मियाम द खुदोंग तिब नंग बने बा स्वाइद मु के येशलग थबगुम बा अदु को लेना अखोई के Manipur की काय खुमनर जरब श्री बीरेन मणिपुर चीफ मिनिस्टर सी भारत की ना अदुम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मसी अखोई मियाम की चौकीदार ने हाइबा दुमाइना अखोई की मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सी असेंग चौकीदार मनी लेबाक सिगी गाहाइगुम्बो सी यामना खंगदर बुवाम ने बा ngasi di leibak sigi प्रजा मियाम पुनमंग श्री मोदी जी ने चौकीदार ओइ लेरकांदा पोट संगु को हारे सरकार मियाम की लंथु मियाम सिंगसी मियाम न तोगिबि वा खंगदरेबा स्वाइदसु एगो श्री बीरेन से असुम्बा याम फबे चौकीदार दिगा हारे मगदे सि लेबाक सिगी मियाम मा लंथुम संपत्ति संग चौकीदार से मसिन मांगन ताहलि मियाम पुनम लोइ खंगदर वा ngaktaनेबा सिने सिब कयामा लोइना एखोइ की मरु ओइ नजिक ले पोट से एखोइ कांग्रेस की पेरट अखोई की नुबी चामनी की मथक्ता मानदे नुबी चामनी है अदबो सॉरी नुबी चाम को 160 days है अदबो से नुबी चामनी दे पेन हेंदे है सी अखोई की स्ट्राइक तो फरे से अंग पोवान मिया पुरम खंगने है बा मतम दुदा सरकार पायरम दाई मतम दा अदुम लालो लु कया की मतेंग लोरो कांदा अदुगुम्बा श्री इबोबी की सरकार इंथुनबगी दमक्ता मखन कया की स्ट्राइक बन अदुदा मयाम तोहनगिबा मदु कनान स्पॉन्सर तोबनोबा सिपुनम लोइ खंगदर ngaktaनेबा अदो स्ट्राइक मयाम तोवे अदो सॉरी आई लोजिदो तमो स्पॉन्सर सु पनबिरमिना कनाना तोबनु लोइ खंगी हाइदो सुरुपुदा स्पॉन्सर ममिंग दुदंगा पनबिरमोसनि होरेन मदो दुम भाप तानरे लोबिरो याम हेन पकपन पनरसु को मदो अदु खंगदर ngaktaनेबा अदुगा तोपमना माइ मतम सिददी स्टेट सिदा था मंगा चुम तो बो यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक क्वाइटिंग बिगेस्ट स्ट्राइक इन मणिपुर सिगी वादी को हाने की सरकार दुदे हेने सरकार अदु बन तोबा मसिंग याम तोबा था मसिंग याम तोबा अदुगुम्बा पेरेड म थेंग खरबनेबा इशू मयाम अखन कया की इशू नि योम मयाम सी कइनो खर पलमम थोप्राइम फाउजेबा बॉर्डर इशू एकोई इरमदम की लेरिबा एकोई की अखोई सक्तम बसे मसी अखोई की स्क्वायर किलोमीटर कया मांगरा बनेबा पलन मुझे पनबिरमद्रे अदु पलमद्रे अदु की खितंग नुंगाइतबा अदु मतलब नॉन सीपीआई कांग्रेस फाउरी अदे आई अमतंग थमजनिगी बिदि क्वाइटिंग मरु इशू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाफम से मारदे आसाम द लाओ खरे बीजेपी लेंगावलो न हलाबदी एको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से सन हनगनी हायबा प्लीज अरे आई लोजर मणिपुर करगुमते पे तमोस दे मथंग नाउदों लाग सके ताओ मथंग नाउ लाग सके ताओ प्लीज आई एम कमिंग बैक टू यू तामो आई एम गिविंग यू योर टाइम इन द नेक्स्ट राउंड तामो हेमो होजिक थंबिरक पुसे मरोइना तामो अदुम खरा गांगबि यारनी सप्लीमेंट तोनुंग तोबो यारनी तामो आई फार से तामो सीपीआई थंबसे
CPI ꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯍꯣꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯖꯥꯅꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯐꯁꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯐꯁꯄꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯖꯩꯅ ꯑꯐꯁꯄꯥꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇꯦ 1958ꯇ introduce tꯧꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗ ꯂꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ BJPꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯐꯁꯄꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤ ꯁꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ CPI ꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ BJP ꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒꯤꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯧꯖꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯌꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ CPIꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯂꯨꯔꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ for the last few days impact to you ISTV do you ai samag yaujay ate the spokesperson mayam yaudi masi yam hot debate ne apsagi matang na ngang na re adagi ngang na handa jing bilang mani spokesperson ani ga Dr. Nimai Chan Luang se inaw salat na anchor to bani ISTV do su to bani ngasai ko na kaino kari uma khara ko yam chari expect to Manipur da koina ngasna ngang na riba koi masen sida somdana Manipur protection bill gi wari sari somda CAB gi matang da koi parliament da close am hapsen ani ga na hairi Manipur gi BJP na ni ko hairi se ai marup Jyotin Sai na jonen haibi da kani matang de do asida koina thajaba ya da ba oi da ba koina soda thajaba oi do ba bi cham ba angang am no thajaba oi do poche hujik su dum hairi Modi की वाली तो ती गाँव में कदौनी शरद ने खंगे मयान प्रजा ने खंगे जुमला मयाम गसाई लाख गा कोई अकाउंट पीनी जॉब असुक पीरनी फार्मर्स दा दु तौनी अदा तौनी हाइब दु मतम लौनिंग दे भाई ओके तम अफस्पादा लाखे बा 1958 ता अखोई की कनो सी कनो हाइरे अफस्पादा अखोई की दो राय लेते मोद अनी लेते मतम ग चुना दरे मसी की एक्ट सी रिपील तो दौने जीवन रेड्डी कमीशन ओके जीवन रेड्डी कमीशन का नाना सेम में अखोई न सेम नत्रो अदु मदुदा कोई क्रेडिट के केसु तानदिएब अफस्पा ना कोई द कांग्रेस दा सुम ककिन न थिनबा कांग्रेस दा लेरम ngaतनी ngarang कोई द BJP दा चखरगा कोई द चैरई मयाम से अदु अफस्पा दु लौथोक से हायरगदी श्री नरेंद्र मोदी न पालिबा कैबिनेट आदा मोदी न चलाइरिबा गवर्नमेंट न लौथोक यादबराइबा अखोई लौथोक मेना we have shown our sincerity we took it out from 7 municipal अखोई की limits तकी अदुगी मतमदा aina si credit loge haibe wa nate ba adu matam do ti akoi gi chief minister oiba matam du gi Shri Ibobi akoi gi leader oibi ba Shri Ibobi se ai pham toke hai gi pham toke kari umba sigi kano sida ba koi lokthok pangam daga diena kari biren akoi Shri Biren honorable CM na madu gi gat lai taban horen respond to biro ai hai ten tong se sang tam basin bai to kano dong bai mitan dong thada ya bai lo sanja rage afaspa lo sanja adu ya lakpio ba afaspa gi they are just doing I mean kano mitang kaim to bunate akoi da chaibadani they have done nothing they have not proven anything otherwise adagi secondly kano simple solution jage ba hojik to moi da nga tangang lai re ba oi da nga tangai ai nga sai da ge ai na point mayam ise ba se matam lo na mani sida kano gi se jiri bam gi imphal gi none gi adi helipad sare adi imphal airport expansion broadband connection adi gi silchar imphal startup mi youth changa da akoi startup tore adi gi youth changa da pi dori adi gi lising ani ga chatret lambi gin go saraji thajaba yaw pola noisu chalibni mafum kuding makta 2700 kano sida kari kilometer sida 2630 is already low re aduna ai lati sigum ma yawa ke adi fast track court aduna masai moi da ata ngam ya bani da si akoi matam da tong mang ata pot sida ano meni susni aduga natabada atopasin kari sing mayam hazani ai oide aduna ai na jai di Amit Shah gumba national president ama lakko matam da akoi na Manipur da kitang madugi akoi da thuk lauba masimadi akoi na BJP si expect to bi ai haiba pot adigi cham na haija saudi wadi walu bino it's a very simple thing kodum pokpi da wangangam mimne ba minute manga khaktang akoi gi tirthasthal oi riba khongjom war memorial du da lei macham nang katpi ramo ngarang na akoi lam na during the speech ta akoi prorel hai tere kana de wari ni wari adu akoi thabak oina de akoi hudi da na akoi no to chin na ngam du di kadawni akoi adu akoi na Rahul Gandhi ji na akoi Shahid Minar da layam kalu bai di watho oina na han okay I am coming back now thank you Congress ki national khoi kanoni election gamani level manifesto da first part review tawne if Congress come to the power after this 2019 election
masih matang amne damo swai se review se amonom dharadi BJP na hari se review to ba se yam ikai ningai madam di 1958 ta thamgi bani haibadi congress masa mangna lai wafam di aduga nirmala sitaramang gi site ge mu hairi se inong nong ni go damo couple of days ya ta piriba magi comment se aphaspa review to ba se sam sam nare kanda base kanda khoi nation gi interest haibani maroin armed forces kari gi swai da armed forces singi moral sing down tawni weaken tawni haibani armed forces sing damo kamain thambininge sen Armed Power Act ki namada mamangi palamba sarkarna micham mayam hat khibaduna praja singna masi pamnadra bagi wani adu ngasi chathari ba siri en biren singi chahi ani sason sida micham hat pagi leitri problem si laikanda Armed Power Act le su kachu metan taude adu ngasai Congress ki spokesperson na haibi khibado khun village masing do kogi khungang chalwada dam cover tawre haibani lamben seme haiba oira moi madum tang autang yengjan view adu maduga adu potum aduga honorable hujiki ngasai gi CPI gi tamo sotin yam senior ni ngasai gi haibi khibado gari me am sinai haibado kende nu sponsor toru bunate workers me am na karyakarta me am na masam sai gari pur labdo what is the harm CPI gi masigi haying taik tare tamoi mi am tilaro haidu khang in advance haibani na lowi ai gi di ramdi mi leitabagi poto mi leitrabni organize toba ngamdrabni na laro ena moi masana madu admit tobani sima thamjage ani subada tu same coin gi tu side of the two coins haibado CPN haigi charge tobodo congress ta haibam thopo domani maramdi ningjang bigani 2002 gi government matamda siri ibo bigi lusing makha da CPI gi minister mayam yorom bodo ningjang biu ngasi bauda SBF ta ngasi bauda BJP ka congress ka sarkar chamina bachu leite tung da su seminar hoy kamaina same coin hoy dino aina aiguma amana natra kanaguma mi amana party thado party da yawgi badudi magi principal do thado chakhi bani madu da same coin haiba yawe same coin di congress and the CPI oigadabani masi CPI gumba yam senior honorable leader mana yamba ngasi langjili basi koi di bachne bang bhaman da gumba present mi status president ki status leba amana suma wangang pa yam laibu thibani aduga yam namaram cha da charge to base sumoi khar chumna ngangna ba aran bang hakta koi party na to banate aran ma mayam mi marta sum bas yor bujai lalam gi basu yai ma do koi matam nam pham da no to gani aduga sumaina hygiene basi di to wi gano ne thamjani yam matam logjeroi matam ye da tawo matam ten lewi tamo ya jai tamo adu tawo du huji hairi even CPI su congress su tamo lambadu da misal lambadu da kari gumba torokata thabak sing kari sing paikhala khapde palamde ai tamo hongjani na prime minister lakpagi program su leidi leidi misal loin thamdo modi kitang yararoi kaina kitang kha khipjala prime minister na thamo kodok leibra sini maduda muksu haijage hai ngari ngasi ngarangi mamangda Congress party ke spokesperson na kaimta tawni lauthom de hairi aina ngai badi korop kandak le kan kari lauthok ya ke sinida kari esime lauthok ya korop kandak ki manung da le report am da kari lauthok to no sab gamen du sema kan da kende sungi me to vote kara matung da adum tawka da thabu mayam do hai ju project thok to do le reba madu mayam do ngasi si bhap ta dreba Congress ki spokesperson ma hai ba kaim du lauthok kaim du to de na kaim to hai de hai ba ya mo tam na tre hoji ngasi ju akoi gi nambol da police station da Congress party ki achauba truck ama chatle truck to election commission ki ayaba yaudna chalam me makhong tara pan ma gari se chatpe yadi madu public the sina ba yadi ba por hona gari ne ba adu khangi lagto party me am sina kisai pangtok to bu sumoi lo okay but still damo maru to udi congress national akoi election manifesto da in case power la di armed forces ka sing review to ni habi ofom yor yes why say manipu context da afaspa kai se yam long standing demand lokthok pyo se but even maru na hindak lotion gi ba kep ki kari gi yam na mong natra so yes akoi kitang sem to sin to ni ko ni kai haiba press conference ko manata ba public leader ga kitang mayam haira katra kaina haifat asa to noram bagi ofom ni damo ai tamo so tin laksa se tamo ai break tum laksa tai tamo break ki matung da impact news ki man honi yang video puna maki pham da thuna puduna laksa ki impact news mi yang ta duna lebio break ki matung da yang video puna mapu amkuna taram lok sar election nak selak pane aduga maru na laiba political party singi spokesperson sing representative sing ta seng badi matam se loi pijaning mane manam akhoi se yaraga di ngang pasi ang ngang da ba aduga manung na se hogdu om ga loi sina thoma sa se hogi timing ni tamo soten maru na hik lai se tamo sotin na haibi basi BJP ga congress se two faces of a one coin haibani adwai sajo tamo sotin kan yadri tamo swagi matang sima tamo semdok piptai karim kandri tamo sotin haibi se manipur na SPF center da UPA leikanda SPF da sarkar sembe yawbani center da outside ta support to bani adwai do maroina
अनिमक्सी टू फेसेस ऑफ ए कोइन से खितंग थेंगना खंग पजाला हाना खंगम तो पजाला काई वहां दुनी तामो कमेंट थमिनि के तामो ngarang nahan haitare प्लीज गो अहेड तामो koi press meet amada koi haijagip se congress bjp se sen gi senior gi mama am tani hai si maru oina akhon thamjari di congress ki maru oina magi political ambition bjp gi magi political ambition maru oina neoliberal economic policy si sab mane Manung da mo yana bai na ba Manung da yana ba se iman man ba pai bagi niti bu yang na pukor pamba privatization liberalization adu go lena na khoi gi neoliberal economic policy yam yang na pukor pamba adu ba dol ngak ta na ba swai da rak zum hai gre sida khitang khenari se bjp gi na bharat se hindu rashtra ma se ma pamba gi adu ba wakhlon su yaw aduna lady post stay da मानव वखल पोरना होना लेपाक तोान तोान इशू मैम यम साथी साथी करप्शन की वा डेवलपमेंट की प्रोग्राम मैम लेबाक के लन थुम मैम महन ताहनबगी वा तोान तोान मैम सिंगसे मसी कांग्रेस की सुदुम चथब साजत अमनेबा बीजेपी की सुदुम चथब साजत अमनेबा सिदैदा अनिसी किसु खेलब लेते से मसी यम एक से प्रजा मैम नसु यम फजन खंगेबा अदुना अतोप मना Hujik le reporti mayami ubiro ko. Hujik wei Manipur chief minister. Sahi tara manga chupna congress ki mahi machum mayam tawdar mantri kya wei matang lai. Adu lera muka BJP da lakan chief minister wei. Adu congress ki sahi tara manga ki saso da double tha na to hol to bud. Congress ki amot pa mayam sing dubu tawrmi ba mayam sing dubu makho yaw ki dabra ba. Ngasi BJP da lai mayam sing se Kamu Madu hado amul song pa mani defection amma mar se mayam sing se larger yam samjam si mayam sing se aduna similare adu mathakta SPF sai wahang do maru SPF ki matam da khoi maru in common minimum program da khoi base tawe madu puna makse pangthok tarba kanda armed forces special power act lokthok nabagi khoi thingnami na ba hai sai khoi congress ki marup na hiwi ki do Armed Forces Special Power Act Manipur dagi assembly segment tari te kamai lokthok ki ge ba SPF ki sarkar yauri matam da ekoi Armed Forces Special Power Act si lokthok trabadi ekoi SPF te withdraw torani haidana ekoi ultimatum period bana ba si a Delhi yongnar kan da sarkar se kaima communist to kitar dika hitare aduna hai ofam se aspal lokthok pam se center ya biu haidana partly 7 which segments lokthok ki bana kangla da ke samne fe lokthok poi wa अखोई कमन मिनिमम प्रोग्राम यावरिनी सी मतमदुदा अखोई गी सेंटर दसु होम मिनिस्टर से कम्युनिस्ट पार्टी न ओय स्टेट सिदना अखोई कांग्रेस अमदी अखोई कम्युनिस्ट पार्टी सर यामिनरी ओके थैंक यू मदुदा अखोई कांगला दा सावरे fe lokthok pai bse maru bi sum or ka da khoi chap chap fight to jari bane first fall lokthok pai CPI gi di mamang ta gi na hu chu la pa ihoni matung da so halo have ni other than UP sai pe pangri se center gi se center gi se UP matam da maru oina akhoi communist mayam yaudravadi MPC yaudravadi khoi sarkar do akhoi chalai bangam de me akhoi majority command to bangam de adubu akhoi communist sing se mantri mandol amat lawroi मंत्री सपोर्ट तवे तबुददी 14 पॉइंट कमन मिनिमम प्रोग्राम खो यानसी हाइबनेबा मदुदा फूड सिक्योरिटी एक्ट वा अदुगो लोइरना नमि चामनी थबक सुबुई वा ट्राइबल राइट की राइट टू लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल द योगी सपोर्ट अदुगी प्रोग्राम में अदु तोरकादा अखोइना मदुदगी दि अखोइ मरुओइना तोंगान बयाम पोरकबदगी अखोइगी मरुओइना अखोइना पुखलिबा issue mayam sing se demand sing se but thabak di khara implement to minare adu makha tana adu ekhoi gi congress ki sabina pe aba bom rokta badagi jor to badagi ni da mo ekhoi jor to am kam de again to tamo am interesting wori tamo moina apas pai matang kitang ke tokthoj ge tamo please ai kitang ai waham tang thamje ge tamo jiban ready matam gi tamo sai plan to yes makoina kanna review ma chathe adu matung da moina table da thambase moina report hai tai first pass say need to have some human face side ni sam na kan da like review ni matam da UPS sarkar lady sam na manipur da so adu ga center so se congress ngak tani adu tamo review to ge dum torum jab jala handak len kan da review to no tang je kitang
खितंग प्रजासिंग के नोम दि थोक माले दाम कमेंट थम सर आई सुम थमगे हुजिक से हुजिक त रागा से हुजिक तारी ये प्लीज गो अहेड डिबेट से खरस आई अतोप कनोम दा पुथोक सके अदि डिबेट से हुन्ना बरोम दा फर्स्ट पार्टी कमन इशू ने याम कमन इशू ने बस स्वाइदा नहान ngरang na कोई डिस्कस तौनबदा मोट अनि केसु लैति ओनली अप्रोच टु वाने अप्रोच हाइबदी बीजेपी सु हाइरी कोई फर्स्ट पार्टी मतम अकोई मणिपुर की कंटेक्स्ट जम्मू कश्मीर की कंटेक्स्ट सु मोजु हाइदबदी नतेबा हाइबदुगा तौबदुगा खेनै हाइबनी हाइसे अदि सीपीआई की सु असै आई याम सोतिन थमग्रे याम क्लियर होय क्लैरिटी ले थबक न उठखिएबा अकोई कनो गवर्नमेंट दगी अकोई विथड्रॉ तौने हारे कोलिशन गवर्नमेंट नमदे विथड्रॉ तौने दे प्रेशर ने बदसु प्रेशर ने डेमोक्रेसी ददी प्रेशर ग्रुप लाइगदो बने डेमोक्रेटिक प्रेशर दि पिना बता बने जीवन रेडी कमीशन अकोई न कंस्टिट्यूट तौई अदुबु मदुदा होय रिपोर्ट थमे रिपोर्ट के गिनोसिनी रिपोर्ट थम हाइबदुददी मागी निटिग्रिटी से हम चंगीबा खुदक मतमदुदा हेक्ता मदु लौथोक्तना नत्रगा लौथोक्तना हाइतना उसिकी कॉम्प्लेक्स इशू होइबनिना मदुगी ngamiंगमदे हाइबदुगी मदुगी ब्लेम करसु अकोगी प्रेसना हाइबि याय अदगी मिचम प्रजाना हाइरप याय मदवाइदा आहांग हाइजरिना तौगिबा थबकतुगु येंगबा तारगदी कांग्रेसना तौगिबना सी भावनी अदगी बीजेपी ना तौगिबना सी भावनी हाइबगी मागी चिताचित दु पुथोक तारगदी आई थिंक आई वाखनी को आई पर्सपेक्टिव नहीं मैं हमने सुदम गेज तौबनी अद्वाइददी कांग्रेसना खरा हेना अखोई सी मतंगददी क्लैरिटी लई हाइजबनी मसी मसी लोइनमा पब्लिक डोमेन द लैरबनी को वाई होय मैनिफेस्टो बदी बीजेपी की सु लाक्री आई बीजेपी की दी लाकने थाजदे अदुबु अखोई द लाकने हेरिदा अदुदा लेट अस होप अदु अखोई गिदी ऑफिशियली इट्स द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल पार्टी अमना अखोई की पेज नंबर 38 येंगबियो बसे अखोई सी पॉलिटिकल पार्टी अमना माकी मैनिफेस्टो दा अखोई अफसासी अखोई रिव्यू तौने ना हाइरबने है मसी इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली मसी अतोपा सीरियसली अदुगा पॉजिटिव ओरि सिदी कनामता ने कमिट तौद्रिबो ऑन राइटिंग नाने गांगना दे सिदी हियर अखोई कमीशन तौरे अखोई एक्शन लवी लौदे अखोई लौथोकनी लौथोइना गांगना बने हुजिकती अखोई चेनबे यारोय अखोई ब्लैक एंड व्हाइट सिदा लैरबने सिनी को मैनिफेस्टो इंक्लूड तौरे अदो लेट अस सी अखोई बीजेपी दे सो अखोई लेट अस सी व्हाट कम्स को सिदा सम सोल्यूशन जगे अदि लाइको नते आई लोशन जगे तबो प्लीज वे आई लोशन जगे अफस्पा की दो स्वाइदा हतंग आई बिराम हम तो पिजगे सेकेंडली मेन दो अफस्पा दा चतकिदो रे मेन दाइन ngasa हाइजे डिबेट चाहिए कितंग ओंथोक जगे हाइरिबदो डिबेट की केनो से कितंग स्टेयर टॉक जगे कितंग नुसु नुगाइरे डिबेट से हुजिक त ममुता रहिएबो हुजिक लाइ सिदि ngasa आई मरुप श्री ज्योतिन आई यामना अखोई कोलिक ओइना लाइबिना लक्चबनी ngasa की थबक चिनमनो ओरमे यामा यामना वाबगी केनो कैंपेन चालुबई खोलिबो ओरमे ngasa दा आइना क्लैरिफिकेशन हम तौनिंग बसे करिमता केनो लेतेबा कमाय लौथोकदोइनो हाइगेबा इट इज वेरी डिफरेंट इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट आई कोड ऑफ कंडक्ट लाइबिना कमायना अमित शाह ना लौथोकदोइनो सिदी आई फेल टू अंडरस्टैंड इट सिदी करी तौरकदोइनो अखोइना करी से ब्लूप्रिंट से करीनो अखोइना हयेंग सरकार पारा रिव्यू तौने से मैनिफेस्टो यावरी कोड ऑफ कंडक्ट सिदी कोड ऑफ कंडक्ट कमाई गई नहीं नथिंग यस तामोई लाक्सके तामो जतिन मरुन जे हाइरिसे थंबु थंगे दी यस लेबा क्यूब इश्यूज दी करी तौरप मसा मसा नतबदा फसफा गुम नेशनल के कांग्रेस की मैनिफेस्टो यावरी बीजेपी की खरदी लाइक people की expectation दा अफसफा जी हम सफर तौरमिना तबु तामो ngasa ai amko su तौथजबे अफसफा नि तामो दा तौगे हाइबन तबो तामो अफसफा मतंग से निर्मला सीतारमन की हम सेंग बम दी क्लियर कट हम दी हाइदी हाइदी अफसफा रिव्यू तो बोय से मसवाई से आर्मी की करेगी सोल्जर की करेगी मोरल डाउन तौनी हाइबम दी यावरी इस इंडिकेट लाइक बीजेपी ना पावर पाइरा दी अफसफा से लोग तो यागी तामो दी हाइबी रिबो तामो सो हुजिकती रांग लेत्रे थंबगा थंदगवा चमने हाइबा अदु नमने बतामो बट राउंडती एंकान लेती लेरी बतामो तामो कुंबियोसनी तामो भारतीय जनता पार्टी ना एनी डिसीजन लोबसे नेशनल इंटरेस्ट लौरकनी ओके कांग्रेस पार्टी सही हुमद्रानिथोई की मनुंगदा सही यांखई की मथक शासन पाइरब पार्टी मनी तहुद मयाम ngasi सोइरा कांद एमपी निफु का कारा कांदा सुगो मयाम हाइरपसे मसिना हिंग तवद तरवद सु खगदे मदु येंगसी मतम प्रोडक्शन तवदबु नेशनल की ओइबा पोट अमदा लाकदा पोट अमा यामना स्टेट की पोट नतबसिदा अखोइना याम नैनबसु सुमोय नेशनल की पोट अमनी मणिपुर की चुमी अफस्पागुम्बा केप गुम्बसिदा याम पामी मामदि केनो बखोइसी जा सब खेनबगी केनो अमा लैबनिना सोइना मदु लैरमगनी मयाम की फीलिंग दो लैरमगनी मदुदि अखोइना नाथैरा चकने हाइब नते अखोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नाथैरा चलोय मयाम की इंटरेस्ट अदुम तौरिबदुनी होय मदुदा माइलेज लौना खोनबा दे डिफरेंट केनो अमनी अदुगा मदु पोतो नेशनल की पोट अमदा लागा लौगदमनिना मदुमक्तु अइना मदु ओपिनियन पीबसु सुमोय फेयर
ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ 68ꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯋꯥꯔ ꯚ꯭ꯌꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ BJPꯒꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯟꯅꯩꯅ CPIꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯣꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯝꯃꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯗꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯔ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯏꯝꯄꯤꯆꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯅꯦꯕ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯕꯔꯦꯟꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ BJPꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ BJPꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇꯥꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯈꯤꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯅꯪ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯪ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯙꯔꯃ ꯆꯠꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ NPPꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯄꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯂꯩ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯣꯏꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯗꯤ ꯅꯦꯚꯔ ꯇꯆ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯁꯨ ꯇꯆ ꯇꯧꯗꯦ CPIꯒꯁꯨ ꯇꯆ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨꯇ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ꯀꯥꯏꯈꯤꯗꯅꯕ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯉꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯀꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯠ ꯑꯥꯔꯂꯤ 80ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯒ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯡꯅꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯕꯨꯗꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯇꯥꯡ 3ꯗ PM ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ इलेक्शन मनifesto करेगी आई हंजनिंग से मणिपुर करेगी नत्रसु रीजनल इंटरेस्ट है कांदा नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंक्लूडिंग मणिपुर तामो बीजेपी द रीजनल इंटरेस्ट ngang na chatpa regional akhoi state sing gari outlook kari sing ki kano sing se yaurokani kanu makhara de north east ki including manipur khara di soin yaurokani ka habi kitang thajaba tamo se lebi bra sine madu soida yaurokam thoi maramdi kano north east se achoba be kano mane out of 25 MP leibada uji akhoi na kunithoi din na kunithoi bo kulum ka gani na acha tori bane maduda next north east ki oiba poram da thamdana madu BJP na hairoi ba soidana madu thai okay okay tamo ai tamo da lakse tamo so ting non se kalde phak ta do tamo tamo no afas pai mata afas al kitang tok kano to nge da afas pa kitang dai ti me no na tamo na ti hai re BJP ka congress ka se manung da samnai manung da tine habi na te policy plan ma du man mani habi ni sam na ka da maroin afas pai matang yeng kan da afas pa se ta seng pati existence hai da hai ba pal aga 1942 da British colonial rule in India de ho gre sam na ka da madu karai da sin ge da quit India movement do nam thana ba sin ge ba du ba tulam ne aduga maruina maswai se ek oina Indian parliament da lakse 11 September 1950 during the late ngasai gi prime minister Jawaharlal Nehru matam duni sam na ka da men hujik review to wa hom la jibane de review to re table to re UP sarkar ni karim di torom de hujik review to wa hom la afaspa gi matang yokan BJP na hairi hujik hairim ni koi sam na ka da lokto so lokto sam na habi tamom thamgre at the same time Nirmala Sitharaman afaspa review to boy se armed forces sing kari sing gi moral do chonta ni gani habi area ni aina swai si area sing swai tra khara mana bu re se tamo sin yam sen har ga di handa kaimba handa ki live lok sabha election si matung da BJP ki power se amu halak pa tar badi hai aikoina state asid gi miam na pamnadraba black law armed forces special power action suru lo tho e ngara na gi phong sai wan review to budangai phadre har pa swaida defense minister hai mai londa se kai armed forces special power action manipur gi lokthok gi tar ga di aikoi army sing gi moral sokani lokthoi hai bana ba aduna kasu asa to ni gali tisma yam both from Congress and BJP come to ba Congress ki review tawni habi in case come to the power will review the first pa habi ado do thaja ningai obra thaja ningai oide aduna ai swaida aina muka thamjaningi di maru oina sa yam panagre ngasi amisala amba yam lakpa kansida aikoina somda ko miam na sa to reports
election is la tam da adu madu amu ka tham se tung la ka do yeng na de tung la ka do post se masi tung da la ka do prime minister wasuni amasuni adu le na khoi miam da yan burning of su ma ma maru citizenship amendment bill si asam da di ma la ka pan khre ba maru ina amuk ana BJP ki shakti se la abadi citizenship amendment bill chan han ga ne ma adu swai da khoi manipur gi babok sing da manipur praja miam da basi palluragadi ma vote mangne na pandabo en manung do magi hidden agenda to palam lai hari ba palam magati amrom dai ki taning amne palam da penom no la private sing ba lai lai yes tamo topic se ramadhop la so am haroi ba dong gi se tamo chotin ai open tok thok charage an baut na ta daw minute ni tamo minute ni ai kai mangroi tamo you please go ahead with your ideas tamo sai do matam okay ya minute ahum se number 1 se rapid fire dong yeah please rapid fire begins no I cannot haije ge ba hujing ngasai spokesman hairi ba do adu whole basi it's a concept of idea gi lan ne ba hujik ti bharat ki ekota ngakani manipur hingan gani ne BJP na hai se bharat ki ekota ngak panate bharat kai ba yabagi kano la abane buje अखोई के भारत के फेडरलिज्म भारत की कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नुक्सी ग्रब गुलदस्ता में लई में तोान बा जाति तोान बा धर्म तोान बा मणिपुर दसु मिनी इंडिया चिंग तम कुकी नागा मैतई सिगी मयाम की फजगरब सक्तम जे थुगाइरकपगी कॉन्सेप्ट तुने कोइना फाइट तौनगदोइदि ngasi ngasi it is not about the lok sabha it is about the existence of this country अखोई भारत ओइन लैगदोरिबो हाइबगी क्वेश्चन नंबर 1 Number 2, Bharat ki wa mukto seva. North East si laido de habi question. Som da Manipur ki leader me amna di akoi tawon gani akoi kai so loi haidi som da na akoi CAB tawni akoi mawa logde akoi no vote kara adi Assam da Manipur da akoi CAB impose tawni na Amit Shah ga Narendra Modi ga na haidi thajan ningai shoi oide Narendra Modi na sida la ga sumana ano ga so haida do leite ba nothing habi ko minute habi do leite amtang ya ahum baudi adure ama leite habi da please adu ga amta haije rakhi ge systematically institution na thugai rak pane ba hoi akoi ki kari chari kari setli adigi kamai na ngang do no hindu di ai ne hindu aseng bo oi hairi ni ai de hindutwa kari hindutwa no akoi ki lining lai sonda sumaina ning do ni sumaina mantra jap ka to ni ana adum da chal ga di kari hindutwa no hindutwa de akoi chu hindu ni go dharma chaliba chandon chaba til ni akoi yamna kano to lining je mi ne ba adugi form of hindutwa natte ba moina ra hujik to di dharma abagi mingda ada nagpur da khanbo wakhan delhi da khanbo wakhan me am da sida amte yeng bi ne ngasai kutum tasalu kano adu tau gain to yoga to man okay thank you time adi amana adi akoi ke kano me am systematically loina mangan gare systematically mangan le special category tawo jotin acha jam ka 30 seconds special category status adigi special plan assistance akoi ki sidal lai jari ba fiscal akoi ki lai jari ba niti ayog akoi ki ga hada niti ayog tawde planning commission muthalakpa 1972 da koi state phang mani akoi ki special category ki state oina akoi ki hingja tamo jotin maro ni jare se india gi apun badu punjam land thugaire systematic sing thengkhang na thugai ai ba tamo please take your time begins tamo thugai ba nate Bharatiya Janata Party na kai gi na bagi achoba yamam solibni Russia kamai kai gi ahor Russia kamai kai gi mana ba du leita dei kai rimni aduna hindu ta haibe se nang hindu chalo haibe nate muslim chalo haibe nate madu gi wakalon do apun wakalon am sagala kan da bharat se intake thamna bani di vote maya gi nganga khudong chaw gi panlo lona ba masina thangna ba gi ni adu gi ni haina budana mani Bharat Congress Party na credit phajana lo hrena citizen amendment bill se अखोना थिंगने हाइग्रेब मखोई प्रेसिडेंट राहुल गांधी अदु हेम करी पामीगे हुजी मखा तानम डिस्कशन दरकार ओइद्रे मसे इलेक्शन इशू न पुथोकबिरनोबा मदुदा राहुल गांधी न मना लवेसे मणिपुर प्रजाना खंगमगा कांग्रेस पार्टी न वोट काजरे मदुदा मना पीबा ngमद्रगा कांग्रेस पार्टी वोट तोए मसिसिदा मदुम दम चलगुम से लेबाग इशू नेबा मसि कांग्रेस मथंदना मना लबसु नते मणिपुर द लेरिबा एनजॉय खुदिमगना होबा इशू मबु पॉलिटिकल पार्टी न माइनेज लौनि कमाय यादुना खोय सुया यारोय मदुदी याहम जो थोकते अदो भारतीय जनता पार्टी की अचौ अहोंग मम पोरई कई होंग पोरई पैसा लोअर अपर सेक्शन द लेबा पैसा पाइहौदबा लो इनकम ग्रुप ता 10% अखोइना पीबसे मसि अचौ एचिवमेंट अमनि अचौ एचिवमेंट जात पीब नतबा नंग पी चावे नतबा लायरबा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नमदा 10% की जॉब रिजर्वेशन नमदि लाइक तमदा अखोइना पीरिबसे मसिना सही खई मतुंदा इंडिया द करी चेंज पोरकदगे खनबिउ इकोनॉमिकली बेस का 10% वीकर सेक्शन 10% से ये अचौ होम ने है तामो जोतिन थैंक यू तामो सोतिन प्लीज टेक योर टाइम 3 minutes तामो आई केम थांगरोय तामो रेपिड फेयर तामो योगिरो
बीजेपी लेंगाक से Hoi. मसे अमो हलक बतारगदी तसेन हरगदी भारत की अंदर तौरीब 17 लोकसभा से मसे मतुंग तारकपदा अतोप इलेक्शंस लागतबे है ओके तामो मरक थना भारत दा पूरा डिक्टेटरशिप की शासनमा के सेम को yes कांग्रेस लाखो याब्रा तामो मदुगी पाखुंग मसान पीखरे बखा Okay. तारब अतोप पॉइंट खरा ngasi sahi mari gi sason sing manungda kari karambo wasak amat बीजेपी ने माई पाखर बगे है ओके पूरा फेलर ngakta ne wasak punamak मरुएना तो कोई की अकाउंट हागो लुपा लाख मात्रा मा हाव केसे करी माई पाक आंगे डिमोनेटाइजेशन टू टेली फेल नहारोन क्रोर अनि चाही खुदिंग थबक पीने दबो नहारोन लाख अहम थबक पीबंग अम्ब्रो अदुगो लेरन मखन कया की वसक पुनमक लोइन फेल होबंग अक्तने हैबो अदुना हुजिक अनो वसक कया म सक सकतना हुजिक अमुक शक्ति दा हलकनब से प्रजा मियाम सुक्ता थाजदरे हैबो सिगी ओना तेरबदंग सिदी मयाम खंगबिरदुनी मथंग 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 तोब लोक इलेक्शन अदुम मिड टर्म इलेक्शन कया अमदा लोयर स्टेट मंगा इलेक्शन दा मयाम हाइनरिदुनी सेमी फाइनल ने अदुना स्टेट अहुम ददी बीजेपी की कल्लब स्ट्रांगेस्ट स्टेट सिंग दा बीजेपी माइथी की बके आमा मयाम खंगबिरदुनी अदुना ओइरकदो फिम मयाम सिंग से मसी ngasi di एखोय लेपाक सिदा मयाम हाइजन हाइज अदुई मथक ता ngasi सरकार पाइरी पार्टी बीजेपी सिबो कर मखन पार्टी नो बीजेपी की सीनियर लीडर कयागी परेंग सान मियान माबो भक्ति तौजरमे अतुल बिहारी की हक तक करीदा ममद गसिदी कना लेरिगे ओनली अमित शाह प्रेसिडेंट देन भारत की प्राइम मिनिस्टर मी एम खकी वारेब न भारत पुनमक लोइना कंट्रोल तोब से अंगक पनत्रो चाउरो भारत सेदा सी एखोय लेपाक सिदी पूरा डिक्टेटरशिप की शासन मनेबा डेमोक्रेसी पूरा to tell curtail toba adu matakta bharat ki constitution se masibu ningthir record tok dobo sum sarkar se ngasi miyam na chap char khange eba lepak se da ngasi chawra chawra ba adu but lauri ba kholaw lepai ba ware kana tanaram gadage ko am khaki mi ba khaki one man power badu ki shakti mana tawning tobo ओके ओके मन की बात में चलाए वो भारत या फॉलो टाइम इज ओवर तमो तसेंगो यस हाउबददी तमो सोतिनकुमार सीपीआई की याम सेनियर सेक्रेटरीट केनोने काउंसिल केनो दले बिबने दो मरो nga sai han ba हाउबदौदी हाइगिबने कांग्रेस अमसुंग बीजेपी से टू फेसेस ऑफ ए कॉइन हाइबने तोदबु हुजिक लेरि फिल्म सिददी सुम येंकान तमो हाइजनिंग से लोरम दाइदेन तमजनिंग बसे सीपीआई की स्टैंड टुवर्ड्स द कांग्रेस सिटी so far as BJP का कांग्रेस का चांगदम द कांदा कोई कांग्रेस की तो बाइके रोम दे कितंग सोफन तो बुदी माले तामो समझ दारे कांदा कांग्रेस बीजेपी अनि से बा इकोनॉमिक पॉलिसी लोइरना नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी सेंजाउ पाइबि नीति द यांगना पुखटपदो मा चप माने तबददी बीजेपी अदु हिंदू राष्ट्र मगी मांगनांग दा यामना कम्युनल होइबा दोलमनि हाइबसे मसिमगा अनिसी ना मतलब दा अखोगी येकनबसिंग मरक कराना करेन येकनबगे येकनबसिंग मरक महागठबंधन बीजेपी खरे सावी कांग्रेस खरने हाइबनी तमो ही मोसुदुम याबिनी बीजेपी खरे सावी कांग्रेस खरने हाइबनी तमो सोतिन तमो हेमचंद्र ngasi पेक न्यूज जो लाखबिबा तो ngasi मनु उनते महागठबंधन भी दमकता लोशलकुते काय खमनी रे केस अमु कन थाका चरे तमो टाइम नि तमो रो गाते ngasi की तमो इम्पैक्ट न्यूज की मन होना मतंग चलो सजन बता यार ओले अदु लमदम च तोले बथौ तो वाथौ क्या के मरि चो रिपोर्ट के दमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादन लेबियो